Туғандар 180 миңден ушул Галштин парадосундагы ой алыныптыр. Мынакей желиндери 180 миңге алдым деп. Ассаламу алейкум. Биздин каналдын көрүүчүлөрү, алыстан жакындан көрүп жаткан мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүн 14 декабрь болуп калды. 2024 Бишкек шаары пригородный уй базарын көргөзүп беребиз сиздерге. Колдон келишинче аракет кылып, сиздер бизди колдоп, бирден лайк басып кириңиздер. Каналда жаңы болсоңуздар, катталыңыздар. Коңгуроочуну басканды унутпаңыздар. Канча экен уй, байке? Эси жок. Эси барларынан тарталы. Мына уй канча туган? Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Канча баасы? Ана айтыңчы бир көрүүчүлөргө. 110 сурап атасыз. Бооспу? 8 ай боос мына. 110 сурап атат. Жаңы туганда канча литр берет? 20 литр берет экен. Ай качка. 110. Канчага бербедиңиз? Соода болду? 92. 92 миңге берилбек. Рахмат байке. Номер айтпайт белесиз? Айтасыз, а? Ана номериңизди айтыңыз. 505 менен 13 14 29 номерлерине байланышып, базардан кийин Беловодскийде экен. Бол. Беловодскийде азыр этем. Мына жерде уйларды көрөлү. Кана ассаламу алейкум. Кайсы? 120 миң. 120 миң. Бирде тууду. Азыр саамбы? 6 ай боз. 6 ай боз. 120 сурап атасыз. 10 литр сүт бар. 10 литр сүт бар. Бирөө эле сиздики. Мыналар кимдики? Байке кандайсыз? Мына жакшы уй экен бул. Швиц. Ош. Мына желиндери. Азыр саанда байке? Саан экен мына. 2 ай боз. 2 ай боз, саан. Канча литр сүт берет? İçi bari süt bayke. İçin бар сүт. İçi bari. 15? 15 литр сүт берет. Канчанчыны тууду эми? 3-сүн tuğdu. 3-сүн тууду, 400 туйт, Жакшы. Баасычы? 135. 135 миң сурап атат байкемден. Жакшы уй экен. Мына сиздики? Yok. Ушул эле. Номер айтасызбы? 703. 0703 69. 69. Daha 69. Ага 69. 85. 85 номерлерине байланышып ушул уй боюнча. Kaça çıkar? Түштөн кийин чыгып калат байке. Эмечи? Кайсыл айылда турасыз? Карабалта, Полтавка экен. Рахмат. Мына Карабалта, Полтавка. Мунун эси бар бекен ушул уйлардын? Сатылдыбы? 140 миңге кетиптир мына чоң уй. Рахмат. Содаңар болсун. Так, мына жакта да уйлар тизилип турат. Кандайсыз байке? Учурашып коелу, Иштериңиз жакшыбы? Канча бул уй? 80 ming so'm. 80 миң сом. Бооспу? Kızır semiz. Кызыр семиз. Сойгонгобу? Жакшы. Канчага бербедиңиз? 72 көрбедим. 72. Содаңызды берсин. 72ге берет. Семиз экен. 125 миң. Туайындап калды. Канчанчысын туйт буйрса? 6-ncısı. 6-чысын экен. Мына достор. 6-чысын туйт. Yakındap kaldı. Жакындап калды экен. Мыначы мына? Bu sağan. Саан. 5 ay boz. 5 ай боз. 120 soğan. 120 миң сурап атат мына. Желиндери. Эмчектер. 4 эмчектин рабочий бе? Рабочий. Мынакей. Телефон айтасызбы? Кызыккандарга айтың. 507 507 менен 34 34 51 51 номерлерине байланышып кана ойлап. Чалсаңыздар болот мынакей. 6-чысын туйт экен. Donka var. Рахмат байке. Мына ушундай жакын боос дейт. Каяктыкы бул? Sokuluk. Сокулук. Болду байке. Рахмат. Сокулук. Сокулуктан алып келтир байке. Бул эмне? Боос уйбу? 7 айлык боос да, 7 ай боос. Мына. Канча литр сүт берет эми? 115. Hem 10 litrege 10 litrге чейин берет. 115 миң, Баасы 115 миң сом. Ана, достор. Ассаламу алейкум, байке. Кандайсыз? Кимдики бул? Эси кетип калдыбы? Жакшы уй экен, бирок. Yaxşı uy bu. Баасы канча болду? Bazen 140'a verelim. 140ка берем дегендей кылыптыр. Бооз экен. Жакшы. Кана өтүп кетели туган. Мына уйларчы, мына уйлар. Кимдики Ama экен? uy satıldı benimki. Кана сиздики ассаламу алейкум. Канча баасы? 135'te otam. 135. Саамбы? 7 ay boz. 7 айлык бооз. Азыр сүт чыгат, Yok sok bayram. Жок, байган. Канчанчысын туйт эми байке? Айтыңчы. 4 sizin tuy 4. 4-чүсүн туйт. Баасы?
Bağısı 135 bin. 135 ming. No'chu? Bular sizga qaraymi? Aдағы. Bular bo'g'is bitta sağmı? Жаңы туған сağ. Жаңы туған ekan mana. O'z üstün жергиликтүү uylar ekan-da. 4 emchekten ishtaymi? Ishtaydi. Бағасы qancha? Bağısı 115 bin adam. 115 ming. Qiziqqanlarga nomer aytasizmi? Ayta alay. Aytыңыз. 708 708 25 25 45 45 74. 74 nomerlerine baylansanızlar bo'ladi. Qayerda olasiz? Bozordan kelgan rayon. Sığatada. Issiqata. Bo'ldi, rahmat baykes. Issiqatada bo'ladi ekan. Buna uy sizniki. Assalomu alaykum. Qandaysiz bayke? Bahasini aytib qo'ysiz bu to'qolni, yaxshi uy ekan. 150 ming so'm mana to'qol. Hozir sağmı? Bayke je bo'z bu. Bo'z, 4 emchekning рабочий, Bo'z. Niye paroda bu bayke? Bilmaysiz? Parodasini bilmaydi ekan bayke. Nomer qiziqqanlarga aytasizmi? Qiziqqanlarga telefon nomer. Aytыңыз. 0700 86 34 36 qanchanchisini tuğdu endi shu? 3-chisini. Ma'qul bayke, rahmat. Mana shunday. Buna qanday? Qancha uy bas? 138. 138. Aşağıdan göstereylik. Qancha litr süt beradi men? Bilim? Ondan ko'rib. Ondan ko'proq. Boylu uy ekan. Qancha bo'z? Ko'ringizlar, aylantirib ko'rgazaylik to'g'anlar. Mana telefon nomerini aytasizmi? Ha. Meylan, jelna qo'y. Yosh bola ekan, nomerini olmaylar qo'ylar. Sho'nroq baykelari atasi jo'xshi narari bosib ketgan o'shit. Ushul uy qancha ekan tug'an? Qaysi? Buna ushul. 180. 180 siznikimi? Qanday bayke? Qanchanchini to'ytaymi shu? Galishtinmi? 4-sünü to'yib. 4-sini buyursa, galishtinmi? Ova. Galishtin ekan buni. Qancha litr süt beradimi? Hazır 18. 18 litr hozir beradi. 4 emchekdan ishtaymi? Böyle işletme o. Qachda suzat bular? Suzatda. Suzat. Jamon suzat ekan. Tevet deydi. Nomer aytыңыз qiziqqanlarga tug'an. 708 708 menen 36 36 20 20 04 Don Qabar degan kanal. Mana jelini tug'anlar. Qayoqdan malı? İstikile. Çüydük Çüydük ekan tug'anlar. Mesela Rossiyada. Negizi Rossiyadan kelgan. Chalaverasizlar. Yo'q, esini tartmaymiz. Mal tartamiz. Sog'lom bo'lsin, ha? Mana do'stlar, bozorda yurganda tomoshablash do'stlarim esini tart deydi. Esi tartilmaydi-da, mal tartadi. Qancha assalomu alaykum? Qandaysiz? 130? 110 ming tug'anda. 110 ming. Bo'z bu? Sağ. Kechroq bo'z. Qancha süt beradi? 8'den 10'ga 8 litrdan 10 litrgacha beradi. 4 emchekdan ishtaymi? 4 emchekdan ishtaydi ekan baykelar. Mana muyuzidan da ko'ringizlar. Qanchanchini tug'anini ko'ringizlar. Nomer aytasizmi? Qiziqqanlar. Bo'ldi, rahmat. Ha, mana. Ha, o'shuni ko'rsataylik, yosh ekan xunajini. Ikkinchi tut, no tarpog'i u. Muzosi menen, mana muzosi cho'yib qolibdi, ho. Erkek 3 oy. Bahası qancha olyapti bayke? Bazı 150 diyor. 150 deb so'rayapti. 4 emchekdan ishtaydi? 4 emşehirde. 4 emchekdan ishtaydi ekan mana. Toza uy deydi. Qancha litr süt beradi endi? 7-8 litr sütü var, şu mamen. Muzosuna sırt qarı var. Ova. Muzosuna sırt qarı ekan. Muzosu yemek. Yemet, yaxshi mana. Yetim emas, yemet ekan. Chaqalab bermaydi ekan. Nomerni aytыңыз, bayke. Qiziqanda. 0707 06 40 30. 06 40 30. Qaysi rayonda olasiz? Bu Qalsorda. Qalsorda, Bishkek shahri. Bo'ldi, sodangizlarni bersin. Rahmat. Mana Qalsorda bo'ladi ekan. Aldingizmi? Ha, u. Mana soda olyapti. Qancha olyapti bu bayke? Bas. O'sha yerga baylab qo'yaring. 105 bin ver bana. 105? Yaxshi. Veririm. 105 ming. Burada süt benim mi? Qara. Bayke. Bayke qaysi soda olyapti? Aytmoqchi, nog'u? Qaysi? Buni u. Qancha olyapti shu? Qancha olyapti? 88 beryapti. 88 beryapti. Rahmat. Mana. Bo'z Bo'z yaqinda 88 beryapti. Rahmat. Assalomu alaykum aka. Galishtin siznikimi?
Boğaz bu. Kaçıncısı içinde? Altıncısı. Altıncısı. Azı sağın emez he? Çok. Bayıgan. Canı bayır. Paroda qanday? Galıştın. Buna. Galıştın. Bağısıcı baykesi? 160 ming so'm so'rab o'tadi. Nomer aytыңыз qiziqqanlarga. 708 menen. 33 71 60. Mana shu nomerlarga baylansanızlar bo'ladi. Chalaveringizlar. Noqunajinglar yaxshi ekan. Kimniki ekan bu? Yaxshi. Qanchadan bas? Assalomu alaykum. 130 bu bo'z bu. Birinchi tut bu. Birinchi tut 130 ming. O'ta soni qunajin ekan. Buni odamsizniki? Buldagi birinchi tut a? Bu qisir. Ha, qisir bu. Bu qisir ekan. Mana. Yaxshi, nomer aytasizmi? Aka, qiziqqanlarga. Telefon nomer. 701 701 menen. 41 61. 41 61 deydi. Ala. Жаңа açma ekan. Bu qancha ay bo'z? 6 6 ay bo'z ekan, do'stlar. Buni o'dile shu baykeniki ekan. Chalaverasiz. Rahmat. Do'stlar, shunday. Qancha ekan ason? Yergilikda o'zingizning mal qanchadan bo'ladi? Bahasini aytib qo'y. 80 ming. 80 ming. Yaxshi. 8 ay bo'z. Qancha litr sut beradi? Litr. 15-16 süt beradi ekan litr. Bulchi? Buldiroq 80. Hozir sani? Sani isho bo'z. Birinchi tut. Buni ikkinchisi ichinde ekan-da. Ikkinchisi ichinde ekan buni. Tug'anda? Don xabar degan. Nomer aytasizmi? Rahmat. Shu savdo oladi akalar. Qancha oladi? 115. 115. Yaxshi. Bo'z bu san bu. Bilmaysiz. 115 ga surib atasizmi? 115 ga surib atdim. Berib aytdik. Pul qancha assalomu alaykum. Ya. 135 ming ekan. Cho'ng uy ekan-a? Bo'z bu? Bo'z deydi. Mana tug'anlar. Bo'z deydi. Qancha litr sut beradi? Жаңы tug'anda. 20 litr. 4 emchakdan ishlaydimi? Qiziqqanlarga telefon aytamizmi? 708 menen 87 47 23 nomerlarına baylansanızlar bo'ladi. Bo'z uy. Oldu, rahmat. Nolda jelin salib qo'ydi qunajin. Aka, assalomu alaykum. Qancha qunajingiz? 115 ming so'radi. 115 ming. Jelin salib qo'yibdi-a? Ha, bo'z. Bo'z ekan, 115 ming so'rayapti. Jelin salib qo'ydi. Niye bu? Paroda, qizil. Rossiya va? Ha, yaxshi ekan. Rossiya ekan. Nomer aytamizmi? Yo'q. Yo'q, ha? Ma'qul. Rahmat. Qanchaga bermedingiz? Savdo bo'ldi? 106 beradi. 106? 106 mingga berib berdi bak. Rahmat bak. Xunajin qancha? Assalomu alaykum. Bas. Qarab tur deb ketdim. Ha, birodiki. Bo'ldi. Birodiki keyin qalmoq turadi. Siznikimi? 140 ming muzosi menen ekan. Tug'anda. Ikkinchi, uchinchi muzosi bu. Ikkinchi muzosi mana. 4 emchakdan ishlaydi ekan. Qancha litr sut beradi ekan? 16 litr sut beradi ekan. Voy. Muzosi urg'achi bu, erkakda. Urg'achi o'xshaydi? Urg'achi. Urg'achi ekan. Qiziqqanlarga nomer aytamizmi? Nomerda naqshayda. Aytasizmi? Balkim uydan sotasiz. Aytsangiz da bo'ladi, aytmasangiz da bo'ladi. Balki hali o'zingiz demangiz. Satılıp bize çalıveradi. Ha, bo'ldi, ma'qulanda. Sotib, savdangizni bersin, ey aka. Mana shu uy savdo bo'lyapti. Qancha oladi bu? Yo'q, tartaveramiz uylardan. No. Siz bilaverasiz savdani. Qancha? Yo'q, xazin tartmang, aka. Buni o'rniga aytib qo'yingizlar. 100 ming. Bo'ldi, savdani qilaveringizlar. 100 ming. Uydilar tartamiz. 95 ga. Bo'ldi. 100 ming, 95 mingga savdo bo'lyapti, do'stlar. Tug'anlar, mal charba ko'ruvchilar. Qo'ldan kelishincha ko'rgazib berdik. Siznikimi tug'an? Qancha bahsi? Qanchaga ketdi? 94 ga. 94 ga? Ha, yaxshi. Bo'z ekan-a? Mana shu uy 94 mingga sotildi. Mana aqchalar sanalyapti. 94 ga ketdi. Mana muzoli uy bu. Ya. Как? Стеленком, да? Не, отдельно. Отдельно. Сколько стоит? 120. 120 мing. Какой отел?
Третий. Üçüncü tuğut ekan buni. Сколько литров молока дает? 10. 10 литров süt береді. Достар. А бұл отдельно ма? Это отдельно, да. А сколько стоит? 45. 45 мың. Урғасский. Чок. А, бычок. Еркек екен. Кешіресіздер. Тоқол дейді, Камаловый. Мына, тоқол. Жақсы. Рахмат. Так, достар, уйларды аяқтаймыз. Шуменен. Сақ саламаттар тұрыңыздар. Қолдан келишинче аракет кылып көргөзүп бердик. Сиздерде да ушундай сан уйлар, Россиядан келген уйлар болсо, биздин канал аркылуу сатсаңыздар болот. 077 менен 388 350 номерине байлансаңыздар, WhatsApp иштейт тугандар. WhatsApp аркылуу жөнөтөсүздөр, мен YouTube каналга киргизем. Эгер кааласаңыздар ушундай. Барып тарта албайбыз тугандар. Мал базарларды көргөзүп бердик тугандар. Мына şu төртөөнү тартып коеюн, байкем төртөөнү тартып кой дейт. 67 миңден круговой, Булар кысыр, боз, сан, аралаш. 67ден, сан эмес. Эткеби? Байлайын дегендерге. Канчадан бербедиңиз мына төртөөнү? 59дан бербепти. Кайсы? А, мына эко, Достар. Жакшы, мына жакшы экен. Мына биринчи туут экен, мына. Мына төртүнчү тууттар. Рахмат. Мына. Базар өтө сонун. Пай болуп атат базарчы.